Aksakal uagında bir toy veriptir. Toydan keyin jalpı eldin arasında aralap, kıykırıp jüret eken ak boz atты tokup minip alıptır deyt. Arkasına kempirin uçkaştırıp alıptır deyt. Anda aytat eken, ey erkekler, men siyaktуу iş kılsa, ayalı menen keňeşpey turup iş kılgan, üyde bardığı problemalarda özü çeçip turgan, bardığın özü bilip atkarıp turgan, ayalından eş nerseni keňeşpey iş kılgan, mende erkek bolsa, uşul tokulu atımdı beleke berem toydun akısına dep kıyqırat eken. Mende erkek barбы, ayalın ukbagan, özü bardık işti çeçip turgan, adam bolsa, erkek bolsa uşul attı berem dep kıyqırat, eç kim çıkpayt eken. El aralap kıyqırıp жүрse, bir uçurda bir jigit kol götörüp tur, men sizdeymen. Üyde şu bardığın özüm çeçip, özüm atkarıp turam dep bir jigit çıkkan eken. Anda aksakal ne deydi eken? Arkasındağı uçkaşıp turgan kempirin karap turup, kemper attı uşu jigitke bere vereliği deydi eken de. Allah Taalam mına uşul üybülöge baylanıştı o. Kur'an ayatları özü kıska, birok manisi tereň. Bir ele ayattan tom düşündürme tafsir kitapları yazılışı mümkün. Mına oşondoy Allah Taala'nın ulu kitabı Kur'an, mucize. Adamdardı taň kaldırıuçu, aciz kaldırıuçu. Emne üçün Allah Taalam paygambarga mucize kılıp berdi. Paygambarının özü tarabынан jönötülgön paygambar ekendigin tasdiktap, eldegi işeniçi, oşol paygambardı kuvattoosu, mucize. Muna uşul ulu kitabı Kur'an özü kıska bolsa dağı ayatlarından tereň manisi var. Bakara suresinde gelet. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hunna libasul lekum ve entum libasul lehun. Sadakallahul azim. Kıska ayattan. Bu ayatta Allah subhanahu ve taala aytdı. Hunna libasul lekum. Ayaldar hunna alar. Ayaldar alardan maksat. Hunna alar ayaldar libasul lekum silerdin erkekterdin kiyimi deyt. Ayaldar erkekterdin kiyimi dep Allah Taalam Kur'anda aytıp atat. Anda ayaldar erkekterdin kiyimi olsa, erkekler ayaldardın emnesi bolat. Allah Taalam ayattın ulandısında ve entum siler erkekler libasul lehun ayaldardın kiyimisinger, alardın kiyimisinger. Ayaldar erkeklerdin kiyimi dedi, erkeklerdi ayaldardın kiyimi dep Allah subhanahu ve taala Kur'anda aytdı. Emi buluşul kiçinekey kıska ayatты düşündürmösüne gire turgan bolsok, Allah subhanahu ve taala ayal erkekti bir-birine kiyimge okşoşturdu. Kiyimdin adam menen ayal menen erkekке okşoşkondoy kanday emnesi var? Anda kiyimge biraz nazar taştaylık. Kiyim jönünde biraz süýleşöllük. Kiyim emne iş kılat? Kiyim adamdı ısıktan tosot, soğuktan tosot. Bul degen söz jaşooda ısık bolot, soğuk bolot, bar bolot, jok bolot. Barda barday jaşagıla, jokto joktoy jaşagıla. Isık soğuk degendey kaysıl uçur bolsa dağı siler bir-biriňerge kiyim siýaktu jölök bolup jaşagıla. Kiyim dağı emne iş kılat? Kiyim adamdın körkü. Tatınakay, taza giyimderdi giyip alsa adam körktүү bolat. Körküne çıgat. Mundan maksat anda siler da bir-biriňerge körk berip jaşagıla. Ayaldar erkeklerge körk bersin, erkekler ayaldarga körk bersin. Kantip? Albette erkek ayalın daima sıylap tursa, urmattap tursa, jakşı kamkorduk kılsa ayaldın körkü, ayaldın baktısı,
ayaldın jakşılığı bu erkeginin özüne jasagan mamilesi. Oşondo ele ayalçı, ayal da erkegi üyüne gelse jılmayıp tosup alsa, üyüne gelse ordunan turup kabul alsa, daima jakşı sözдөр menen kütüp alsa, bul erkektin körkü eken. Kebir uçurlarda erkekler ayallarından arızdanıp gelişet. Menin ayalım mınday deyt, diginday deyt, ol ele bul ele. Kede ayaldar arızdanıp gelet küyölörünen. Anda biz erkeklerge ne deyiz? Erkekler arızdanıp gelgende aytabız. Nike kıyıldı öyle, ova kıyılgan. Nikede moldake geldi öyle, ova gelgen. Özele jalgız kıydı öyle je gübölör var böyle. Oval canında sözsüz türde gübölör bolat ele, gübölör var ele. Anda dostum, bir tuğanım, sen oşol üylönüp atkan günde hazır Aycan siyaktı tatınakay, apapakay göynöktörün giyip gelip appak joğuluğun salıp canında otursa, moldake gelip imam damla gelip sen balança kızı balançanı ömürlük yoldaşlığa kabul kıldın mı dese, şonun içinde kabul kıldın mı degende jakşısı da, jamanı da, giyimi da, içgeni da, jegeni da, talimi da, tarbiyası da bardığı şonun içinde kabul kıldın mı dese, appak giyinip oturgan ayanına, gelinçeğine süyünüp moldakenin oğuzundan sözü çıgılektele ova kabul kıldım dep жооп bergensin, oşonda işin bütken senin. Bütty hem jaşaysın sen. Egerde jakpagan bolsa üylөнгөнгө чейин mümkünçülüğün var ele. Emin nike kıydın, al jerde güvölördün astında, Allah Taala'nın astında, güvölükö ötüp, Allah'ın ortaya koyup, paygambardı ortaya koyup, uşunday degende sen kabul algansın. Emi jamandaşka akın yok. Jakşılığına da, jamandığına dağı çıdaysın. Ayaldar dağı arızdanıp gelgende aytabız. Şunday boldu öyle. Ova bolgon. Nike kıyılgan mı? Kıyılgan. Oşo jerde özüңdü, muna uşul güyöňe erkeke bağıştadın mı dep suraganda жооп bergen belen, ova bağıştadım dep жооп bergensin. Büttün emi sen. Al jerde ant bergensin. Allah'ın astında ant bergensin. Bardığının astında, güvölördün astında, moldakenin astında dağı boldu men özümdü bağıştadım. İçkenim, jegenim, jaşoom, turmuşum bardığın tapşırdım dep özüңdü tapşırgansın. Emi sen baktılığına jaşaşın gerek dep alarga aytabız. Andıktan Allah subhanahu ve taala bul hazırkı giyimge okşotup atkandı dağı ulantabız. Dağı ortasında kızlarma katары aytıp ötpösöm bolboyt. Men uşul tursam geçke juuk çalıp kalıştı. Moldake kazdamla ajraşkandın jolu kanday bolat? Kantıp ajraşabız dep kaldı. Masele zarıl ekendigin düşüngönden keyin geçirek bolsa dağı tez үйgө kelgile men ajraşkandın jolunu үйrötöйүn sizlerge dedim. Al ökö 3 balası menen erçişip gelip kaldı. Biri bojomol 4 yaş, biri 2,5 yaş, biri 1 yaş degendey baldarını eriştip geldi. Ökönü oturguzup alıp emne boldu? Emne sebep ajraşkanga desem, güyösü aytты, men gelinçegim jumuşka çygam dep bolboy jatat. Men iştebeyle koy. Uşu baldarımdı jakşılap tarbiyalasaң, men seni bagayın. Men kamkorduk kılayın. Bari men taap keleyin. Oor jumuş, jеңil jumuş. Özüm mamleketlik kızmatda işteyim. Birok uşintip seni aylığım menen, başkam menen taza seni bagayın. Sen baldarımı jakşı tarbiyalap ber desem, jumuşka çygam dep bolboyt deyt. Jumuşka çıga turgan jerim barıp izil desem, 85%-80% erkekler işteytken, az el ayaldar işteytken. Men ol jerge hiç ayalımdı jönötkөнгө жүрөгüm жол бербей жатат. Ayalım bolsa men bolboy şo jerge işteşim gerek deyt. Anda men kantip oşo erkeklerin arasına koşup koyup үйdө oturam. Erkek başım menen men oga çıdabaymın. Anda işteseň men seni men ajraşam dedim. Al emi kızdan soradım, saga emne boldu desem, uşul 7 yıl 6 yıl okugan diplomum beker ketebi. Beker okudum bu. Men işteşim gerek. Al emi güyöň bagat eken üydele oturup berбейсиңби? Jok, diplomum ne bolat? 7 yıl okugan ilimim ne bolat?
Anan güyösüne ayttım, anda iştete vermeysin, ayalın işteyim de atat. Yok, iştetpeyim. İştesem ne olat, ajraşam. Ayaldan sorayım. Güyöň iştetpeyim de atat. İştebeyli uyda otura vermeysin mi? Yok, işteymin. İştetpey koysam ne olat? Anda ajraşam. Başka yol yok bizde. Je men işteşim gerek, ajraşım gerek iştetpese. Andan keyin oylanyp aljagyn suradım, buljagyn suradım. Kızdan sorasam bolbo işteyim deyt, bolbosa ajraşam, bala da şol. Anan keyin men ayttım, sen şunçalyk işke türtüp atkan senem ne bolup atat desem, diplomum deyt. Diplomum uyda jataby. 6-7 yıl beker okudum bu men deyt. Anam men ayttım, uşul diplomdu sen tuura mes alypsın. Uşul diplomdun üy bölönü saktap kalganga, mınanday kiçinekey baldaryňa paydasy tiýbegen, tirüle jetim kaltıra turgan, mınanday üy bölönü buza turgan diplomdun sagem ne geregi bar ele? Sen diplomdu tuura emes okup alypsın. Oşol okugan psixologiýaňdy, oşol okugan metodikaňdy üy bölöňe, bala çakaňa birinçi orunda arnasaň bolboý bele. Biz medresege gelgen baldardy kabul alganda sen diplom alıp, canыңды bagıp işteşin gerek üçün berbeyiz diplomdu. Biz erkeklerge aytabız, uul baldarga, siler erteň üýlensöňör bizdin diplom. Oşol ayalıňdy baktıluu, urbagan, kuwagan, sökpögön, bapestep bakkan bir hojoyun erkek bolsun dep seni okutup atabız. Kızlarga aytabız, sen medreseye gelgende şul diplomdu alıp alıp iştep canımı bagan mes. Allah Taala'nın rızkısı özü gelet. Özü turayım iştep taşışın mümkün, başka boluşun mümkün. Biroq negizgi maksat emne? Negizgi maksat uşul diplom menen erteň sen turmuşka çyksaň güýöň razı bolsun. Erteň turmuşka çyksaň bala çakalı bolsoň, baldaryň jakşı tarbiýaly bolsun. Kıskası bir tütün bulatıp kete turgan jakşı üy bölöge jaraktuu ayal bolasyň. Oşon üçin seni okutup atabız. Kalgan işler özünün jolu menen, kalgan tergilik özünün jolu menen kete beret. Negizgi maksat üy bölöni saktap kalyş gerek ele. Allah subhanahu wa ta'ala aytkanday, biz şul ayattardy ayal erkek giyim siýaktu degen ayattardy düşündürmelöp bergenden keyin menin süýüngönüm tuura ele men diplomdu başkaça oy menen alyp algan ekemin azır düşündüm. Şul diplomum birinci orunda güýöme jaraş gerek eken. Uşul diplomum birinci orunda şu baldaryma jaraş gerek eken. Diplomum üy bölöme jaraş gerek eken. Boldu men dep üýden kuçaktaşyp çykyp ketdim, men içimden süýünüp Allah Taala'ga razılığımdı aytıp üyde şükür kılıp kala verdim. Andyktan Allah Taala'nın bizdi ayal erkek kılıp jaratuudagy maksatlarının biri biz bul dünýede baktıluu yaşaşybız gerek. Ayal erkek biri-birimizi sylagan. Emi kiyimdin işine gelelik. Kiyim dagy emne iş kılat? Kiyim degen şunçalyk bizge jakyn nerse, azır men ısıp ketip paltomdu, kostümümdu, je kalpagymdy bul jerge çeçip koysam dagı unutpastan alıp ketem. Unutup kalgan tagdyrda dagı üýge baryp alıp telefon çalıp, "Öy, menin kalıptyr kostümüm, berip jibergileçi, taksiden salıp jibergileçi, je hazır özüm baryp ala koyoýunçu" dep giyimibizge şunçalyk biz jakşı mamile kılabız da. Giyimibizdi unutpaýbız, taşlap ketpeýiz. Bul degen söz erkekler ayaldardy taşlap ketpegile. Ayaldar erkeklerdi taşlap ketpegile. Oşonu menen kiyimde ne kılat? Oturgan bardygybızdy aytsak, hazır turup alıp giyimiňerdi jakadan garmap topçuların üzgülü jırt kıla desek, hiç birimiz giyimibizdi jırtpaýbız. Ayaýbız. Al degen söz ayal erkek jakalaşıp, ayal erkek bir-biriňerdiň göňüliňerdi jırtpagıla. Ayal erkek bir-biriňerdiň göňüliňerdi oorutpagıla degen söz. Giyimibizdi üýge barganda, Astanadan gireberişte çeçip turup ırgıtıp koydum. Nar ötüp tebele ötöm, ber ötüp tebele ötöm. Yok, bu mümkün emes. Bardığımız giyimimizde alıp barganda ilgiçlerge ilip, veşelkalarga ilip, şkaftardın içine koyup, on gelse çaң tiybesin dep, çeholdorun giygizip, çaşına kaygılıp turup bapestep koyat ekenbiz. Giyim şunday mamule jasayt ekenbiz. Egerde kirdep kalsa anı juýut ekenbiz. Al degen söz göňülün çögörüp ele bir-biriňerdi tebeleýürbegle. Bir-biriňerdi urmat kılgıla, bir-biriňerdi şunday syýlagıla degen söz. Al emi giyimimiz kirdep kalsam ne kılabız? Kirdep kaldı ırgıtıp jiberbeýbiz. Anı juýbuz. Bırışıp kalsa ütüktöýbiz.
Al эми кийимге ушунчалык мамиле жасайбыз. Мына мен келинчегимде отурат. Эгерде ушу кийимибиз кирдеп калса, ушул кийимибизге эң кымбат баалуу, эң таза, менин кийимиме зыян жеткирбей турган химикаты башкасы кандай деп сурап отуруп, дүкөндүн барын бир сыйра жыттап чыгабыз. Кайсы айнасы жыттуу экен, кайсынысы деп. Кийимибизге эң жыттуу татынакай айналарды, ошол самын жуугучтарды биз таап алабыз. Кийим бул. Кийим деген эмне? Бир чүпүрөк. Эгерде кийимиңге ушундай жасаган болсоң, бири-бириңе да ушундай жакшы мамиле жаса. Көңүлүңдү тазартып тур. Бири-бириң көңүлүңдү көтөрүп тур. Кирдеп калсаң жуугандай бири-бириң көңүлүңдү жууп тургун. Ошондой эле тебелеп кордобогун бири-бириңди. Дайыма сыйлагын деген максат. Аялдар эркектердин кийими, эркектер аялдардын кийими болсо, ушу кийим сыяктуу болгула силер дагы дейт. Эгер көпчүлүгүбүз эле тикендүү зымдарды аралап өткөнбүз. Ошол жерден өтүп бара жатканда ушул тикендүү зым менин көйнөгүмдү, костюмумдун бир жибин илип үзүп коюбасын. Бир эле жибин илип кетпесин деп зымды авайлап колума сайса да, башка болсо дагы түртүп коюп, аттап, эптеп жанакы жерден кийимимди тийгизбей, илип албай, жыртып албай өтөт экенмин. Кийим деген чүпүрөк ушуга ушунчалык биз аяр мамиле жасайт экенбиз да. Бул деген сөз бири-бириңерге аяр мамиле жасагыла дейт. Эгерде аял эркек биз бири-бирибизге кийимге эле Аллах Тааланын кыска аятындагыдай кийимге эле жасаган мамилебизди бири-бирибизге жасаган болсок, бул дүйнөбүз бактылуу жашоо. Бул дүйнөбүз рахат жашоо. Бул дүйнөбүз сыймыктуу жашоо. Бул дүйнөбүз жыргал жашоо. Мына Аллах Тааланын максаты аял эркек кылып жаратып, бири-бириңерди кийимге окшотуп койдум дештен максат эмне экен? Бири-бирибизди кийим сыяктуу эле бир чүпүрөк, бир материал, адам эмес. Ушуга жасаган мамилени эле бири-бириңерге жасаган болсоңор, бактылуу болосуңар. Ушундай мамиле жасагыла деп Аллах Субхана ва Таала бизге аятты баяндады. Аллах Таалам Кур'ан аяттарын ушундай кылып бизге баяндады. Бул биринчиден өзүмө да болсун. Айткан сөздөрүмө Аллах Таалам мени үй бүлөмдө амал кылуучулардан кылсын. Мен силерге айтып коюп үйгө барып, аялым менен урушуп, мушташып, тепкилешип, жакалашып отурсам, менин айткан сөзүмдөн өзүмө эмне пайда? Аллах Тааладан дайыма биринчи суранамын: о Аллахым, эмне маселе айтсам, оозумдан кайсы маселе чыкса, ушул маселени мага насип кылчы аткарууга. Ушуну мен аткарайынчы Аллахым, айткан киши катары. Калган уккандар анын аркасынан уккандар аткарсын деп мен дайыма Кудай Тааладан тилек кылам. Мына ушуну менен мына Айжанга, Абдурахимге айта турган бул насааттарыбыз Кур'андан кыска гана бир баяндама силерге жасадык. Эми ата бабаларыбыздан калган жакшы сөздөрүбүздө эмне дейт? Айжан кызыбыз Кудайым буйрса үмүт кылабыз. Мына Таала экебиздин үй бүлөсүн, бир туугандарын үй бүлөлүк деңгээлде катташып, сыйлашып, биз барктап жүргөн үй бүлөлөрдөн Кудайым буйрса Айжаныбыз дагы ушул ата энесин тарткан, туугандарды тарткан татынакай жакшы келинчектерден болуп берет деп үмүт кылабыз. Айжан жерге жакын эңилчек, такыр болбой эринчек, Абдурахимдин үмүтүн актап, жакшы болуп бересиң келинчек. Аллах Таалам сага дагы бакты таалай ата эткен болсун. Ата бабаларыбыздан жакшы сөздөрүбүздө эмне дейт? Жакшы болсо катының, толуп турат акылың, куусаң да кетпейт жакының. Жаман болсо катының, кемип турат акылың, күтсөң да келбейт жакының деп ата бабаларыбыз жакшы насааттарын бизге айтып келткен экен. Андыктан Айжаныбыз Кудайым буйрса ушундай бир жакшы келинчектерден болуп берет деп үмүт кылабыз. Албетте Абдурахим дагы мына никеде биз айтып өткөндөй бардыгын камсыз кылам деп мойнуңа алдың. Анын көңүлү да, анын кийгени да, анын ичкени да, анын таалими да, анын тарбиясы да бардык жактан сенин мойнуңа бүгүн өттү. Жакшы болсо жакшылыгын кабыл аласың, жаман болсо жамандыгын кабыл аласың, бардыгын. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге үлгү.
Эми пайгамбарыбыз бизге үлгү болсо, бул жагынан бизге кандай үлгү болду? Бүгүн окумуштуулар эмне деп атат? Жалпы дүйнөдөгү аялдарды эсептеп, мына ойлонуп, ой жүгүртүп көрсө, аялдар дүйнө боюнча 9 пейилдүү болот экен. 9 түрдүү болот экен мында пейилдери. Ар түрдүүлүк жактан көргөндө 9 түрдүү аял болот экен. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир эле жашаганда 9 аялы менен жашады дейт. Эмне үчүн? Пайгамбар алейхиссалам өзү Аллах Таалам үлгү кылып жөнөткөн болсо, 9 түрдүү аял менен бирдей жашап, бирөөсүнү менен да урушкан жок, бирөөсү менен да ажырашкан жок, бирөөсүн да кордогон жок, бирөөсүн да көңүлүн калтырган жок, тебелеген жок. Бирок пайгамбар 9 түрдүү аялды үлгү кылыш үчүн Аллах Таалам 9 пайгамбарды алып келип, 9 аял менен жашатып, 9 мына деш керек беле? Жок, бир аял 9 аял менен бир пайгамбар жашатып, 9 менен тең ынтымак, бактылуу жашап, бизге пайгамбарыбыз алейхиссалам үлгү болуп кетти. Эми эркектер келсе, мен аялым мындай десе, пайгамбарыбыз ошондой аял менен да жашаган болчу. Бирөөсү келет, мен аялым мындай десе, пайгамбарыбыз ошондой да аял менен жашаган болчу. Урушканда эмес, талашканда эмес. Дагы бирөө келсе, кокуй меники мындай десе, кудду ошо сеникиндей да аял менен да жашаган пайгамбар. Ошолордун да көңүлүн сенен бир аял менен жашай албайсыңбы деген сөз. Мына пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге бардык тараптан үлгү экен. Андыктан мына Абдурахим сагадагы айтарыбыз, Айжан кызыбызды жакшы карагына. Өкөңөр бири-бириңерге жакшы мамиледе болгула, бири-бириңерди сыйлагыла, бири-бириңерди урматтагыла. Кудайым буйрса, ошо мен айткан сөздөрүм текке кетпейт деп ойлоймун. Силер ушудан таасир алды деп ойлоймун. Эртең жашооңордо ушудан пайдаланып, колдоносуңар деп иншалла мен дагы тилек кыламын.